PAODAM miyeng tabiribasingbu ahan mawagtada binitana taramnok sa bagaloyana kurumjari. International Day Against Drug Abuse Illicit Trafficking gi thoram pangthoknakre. Rahul Gandhi na Prime Minister oramlabadi hojik tholiba lana sing ngalingai matamda loisilamba yai haina MPCC President na phongdokre. IDP singi demand numit mangani phawbagi manungda lenga na thaba oina paikhalaktrabadi akanba khongjang sangsilagani haina Churachandpur Maitai United Committee na phongdorakli. Loidana Uttarakhanda tempo accident thokpada miyoi ani sire. Mapungayo Paulo Birase. Malem sin bathungna pangthokna bagum. State asida International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ithoram sing pangthoknari. Palan Thorangi Saramo oina Jeninsky Conference Hall dasu Lamyan by Irawat Memorial Integrated Trust Manipur Jeninsky Psychiatry Department IPS amasung MSP na sinduna pangthokre. Evidence is clear, invest in prevention haiba hiram da pangthokpa thoramaduda athoiba mitunglai oina saruk yakiba Jennings Hospital gi Medical Superintendent Professor Dr. K.S. Lokeshwar na hai drug haiba si dose ki matungina sizinarabadi hidakni masigi ona toinabada hena sizinabana drug pu mayai ka bachijak haina lobu yai aduga kanagumbana parang kaina dose masing hena sizinarakpa duna addiction oire e. Malengi mapong kayada pangthoknari ba International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking itharang mangasi Manipur Yoga and Secure Association kaksing na sinduna association si complex da pangthokre tharamadugi maroiba theme na the evidence is clear, invest in prevention, break the cycle, stop organized crime haiba asina oiki tharamaduda Superintendent of Police kaksing Priadasni Laisram na theba mitunglen si functionary Manipur Yoga and Secure Association kaksing na tharamapu District Social Welfare Officer Kaksing District na ikai kumnar mitungay na saruk yaki tharamaduga marilena atheba mitunglengi warol piraduna Priadasni Laisram na phongdokibada drug haibasi male masida achauba issue oiriba posak amani drug asi aikhogi lamdamasta su menace ama piribani Tungi mirol da choba threat lairibani lamdamasa drug ki problem thengnage hairabadi multi prolong oiba maikai khudingmakta gi hona minaba mathau tai yamna maroina supply chain sector ba drug user masing hantanba awareness pak sana tawduna drug asi demand reduction tohon baloyana drug ka marilena ba hirang khudingmakta senari ba khudingmakpo logi oiba serak sapchana phangan ba hona ba mathau tai drug abuse Muthat na ba honabada sangsilliba khongjang khudingmakta community participation si khwaidagi hena maru oiribani aduna police department na lokholakpa thabak thoramsing dasu prajamiya amadi CSO singnasu mateng pangbiu haina su appeal tawki UN International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi malem da pangthoknari ba thora ama oina evidence is clear, invest in prevention, break the chain haiba theme da Kaksing District Police na sorada Nasrul Islam Ulama Association ga khusam naraga ngasi rally ama jatkre haiba rally asida All Sora Class Coordinating Committee na su saruk yaki rally asida Kaksing District Police ke additional SP amadi OC gi maikai digi wafam thamladuna sora asi hanadagi yamna ahongba uba phangle drug su hanadagi di hojikna yamna phaba ama oire haina Tare Masi Anjuman ASCCOC Club Organization Kayana Hona Bibadagini Haina Lozay
asumna matungdasu mipum khudimangna honaduna drug free India, drug free Manipur, drug free Kaksing district ama ohelasi haiba wafam thamki. Sora Bazar dagi Sora Maning Lekai Lambi amadi Sora Mamang Nurani Masjid Road dagi Nongsha Bazar amadi Pukri Achauba nakal tarakna Sora Bazar da loisilaga ngasigi rally mai pakna loisinki. Democratic Students Alliance of Manipur Samna Sinduna Manipur Mayo Nariba Draki issue asi Lenga Kaktana Tamoi Seng Thaudang Laura Batada Thingbang Amgani Haiba Moshanda State Level Open Debating Competition Ama Pangthokre International Day Against Drug Abuse and Illicit Traffic ki mari lena Porom Pata Laiba Modern College da Pangthokiba Debate Competition to the Treasury Bench da Mioitara Humdo Amadi Opposition Bench da Mioitara Humdo Puna Competitor Kuntaruna Sarugyaki Competition do Speaker Oina Political Analyst Lehau Thabam Sarasandran Sarugyaki Competition do Matangda Desang Secretary Anti-Drug Abuse Campaign Kangembam Pilot na Pongdo Kibada Competition si Nahasing Critical Thinking Taurak Pak Natana Kunaya sa Tenariba kaya si Mayok na bang naba Nahasing Kuding Magna Mapama Pib Naba Pandam da Pangtokpani Competition sina Nahasing da no way Tilama Pibang Amgani Haibagi Tazabalay Hairaduna Drug Haibasina Isa Kakta Mang Banatana Kunaya Manglak Payabagi Machak Uheli Akoy Kudimak Drug Tagi Laptop na Laysi Haibawapam Apel Tauraki Malangi Takta Pangtok Pagum International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in Tharang Kaksing District ki Kurau Pokpida Laiba Taramathai Shubai India Reserve Battalion Siduna Battalion Sunga si Pangthokre Taramaduda Taramathai Suba ARB gi CEO Luther Nungsha Subedar Uttamamasung Zamandar Ibotombina Maroiba Mitunglansing Oina Sarukyaki Taramaduga Marlena Sarukyaki Basingna Mayai ka Basinza ki Mayokta Amato Oina Lemina Naba Wasak Sulongina ki Taramaduga Marlena CEO Luther Nungsha na hai Mayai Kaba Sinjak na Manghaliba si Sizinariba Mio Edu Khatanate Mahaki Imung Manung Amadi Akoibada Chauna Manghan Badagi Hendoraktuna Kunaya Sida Choba Singnaba Ma Oiraklibani Mayai Kaba Sizinabana Sizinariba Mio Eduki Puning Wakalamasung Hakjang da Mangjaba Kaya Piri Haibasi Aikoina Mayek Sengna Kangbagaloyena Mayai Kaba Sinjak Tagi Laptop na Laibagi Tangai Padaba Lay Hainasu Mahakna Makatana Pongdoki Ngasi ayu pung mapamakai taba matamda District Administration amadi District Police Diribamna punna sinduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking i Tharam Pangthokre ngasi ki tharamatu da Diribam Bauprada Laiba Irawat Complex tagi Superintendent of Police Diribam Sheikh Mohammad Jaib Zakir IPS na lusingduna khongna lamsang khongsat Walkathon ama miyamgaloyna Dibong Isel Club Phauba chatuna loisinki ngasi sakhiba lamsang khongsa Walkathon asida District Police Diribam 87 Battalion CRPF Oja Singh Mahiroi Singh District Level Officer Singh amadi tongan tongamba official Singhna placard amadi banner Singh paiduna chatki ngasi pangtholiba tharamasi maroina nisagi pangtagi kalauduna afaba leba ama oinaba honasi haiba pandamda pangthokpa tharamni loyana mipum khudimakna nisagi maramda punna khangminaduna nisagi mayokta punna khongpam set leptuna khongjang jangsinaba honasi haibas na maroiba ngasigi thoramni Haujik tholiba lana sidi loiki gani edu bulam damasta thengnariba drug lana sidi kaidongai loigani khanbangamdri haina Kanglai People Against Narcotic and Psychotropic Substances Kanglai Panas ki present event pisaklai mana phongdokre wapama singasi People Progressive Alliance Manipur PPAM gi miyang makhada Kanglai People Against Narcotic and Psychotropic Substances Kanglai Panas amadi Federal Students Organization Kanglai Park Phesok na sinduna Palace Compound laiba lamyan ba sanglenda Prevention and Treatment of Drug addiction is everyone's responsibility haiba hiramda pangthokiba mayai kaba chinja ke mayokta mikap thokpa numit ka marilena pangdokibani tharamaduda People's Progressive Alliance Manipur convener MC Maitei Joint Coordinating Committee khwaramban ima kaithal convener Laisram Mema United Labor Organization Manipur long Langtem Diren Khalai Silok Khasal Manipur President Sorai Chem Dile Maitei madi Federal Student Organization Kanglai Park Phesok ke President Kangujam Amajit na Manipurdagi drug maru phangna muthana honabada lamdam asalaiba mipong khudimak na amato ina thengnaminaba mathau tai haina Coalition Against Drugs and Alcohol kadai President Hizam Priyo Kumar na phongdokre
Manipurdagi drug maru phangna muthatnaba honabada lamdam asal leriba mipum khudimada amato oina thengnaminaba mathau tai haina coalition against drugs and alcohol kadagi president Hijam Priya Kumar na phongdokre wafam asing ase loop assassin na evidence is clear invest in prevention haiba hiramda International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 ki thora ama ghari dele SRD Academy da pangthoba thora maduga mrile na phongdokibani thora madu da SRD Academy ki management committee ki president Kongkham Manglem committee asima ke secretary Thongnawjam Romchang amadi principal Sarangjit Khundrak Pamna mathangsina chief guest president amadi guest honor oina saruk yakibagloina secretary senior Dr. S Manikanta amadi advocate Dr. CS Narendra na resource person oina saruk yaki thora maduga mrelena kadagi president Hijam Priya Kumar na makhata na phongdokibada lamdam asagi mai kabani shamaru phangna muthatnaba kadana chahi cha kayadagi kanna honaduna lakli adumoinamak Manipurdagi drug muthanaba honabada lekai da leriba club mera paibi amadi Manipurda leriba CSO sing yauna lenga asiga punduna amatoina honaminaba mathau tai loinana Sainada opium war gi thabak karamna mai pana pangthokpa ngamki habadu miyamne hena khangnaraba wafam amani mato asigumna lamdamastagi su drug maru phangna muthatuna afaba samaj ama semnaba honabada aikoi puna saruk yaminasi hainusu miyamda appeal torakli District Administrator Samadi District Social Welfare Office Impal Iska Kusam Naraga International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Amadi Drug Kamarila Layekpa Sangdam Nabagi Manamatomian Topagi Tora Amangasi Porompa DIC Holder Pangtokre Tongan School Gi Mahiru Sing Yauna Pangtokiba Tora Maduda Impal's Deputy Commissioner Dr. Nibidita Larelakpam, Additional Deputy Commissioner R.K. Dayananda, RIM Secretary SOD Professor Dr. R.K. Leninamadi, Kripa Foundation Project Director KSS Diban Malana Tebamitunlansing Oiki, Deputy Commissioner Impal is Dr. Nibidita Larelakpamna, Nisa Haibasi, Angangahal Kaibalate, Masina Patrabanisa Sinaraga Tona Paba Mani Kanbiaroi, Ishana Kanga Nisadagi Laptok Pangamlaba Matamda, Tona Paba Haibani, Ayaina Pamzaba Singh, Toge Kanduna Ishana Sagi Matama Kaitoklaga, Tongan Hiram Kayada, Ishana Sana Kona Bagi Lamda, Nayatang Warabaso Mai on Silabadi, Isada Leramba, Nungaitaba Tensan Kaya Kautopangamali, Hogala Libangang Singbo, Nishadagi Kanbangam Nabai Punamano Honamina Bachangi, Maramado Lamda Masibu Nishagi Paktagi Mapung Pana, Laptotuna, Machama Upaba, Lamda Ama Ohelasi Haiki. Haurakliba Leba Sigi Naha Singbu, Mayai Kabachinjak Tagi Kannaba Pandamda, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, na Lokalakpa Thaurang, Nasa Mukta Bharat Abhiyan Saru Amo Oina International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 Kamarlena, District Level Sport Painting Competition Ama, District Administration Bisnupur Amadi, District Social Welfare Office Bisnupur na Sinduna, Bisnupur Laiba Kyamba Ningsing Sanglen Ngasi Pangthokre, DSWO Bisnupur Nikita Thangjam, Miss Universe Manipur 2025 Sarangtem Nirupama, Femina Miss India Manipur 2024 Chanchui Kayaina Atheba Mitunglansing Oina Amadi DPP Tobul E Premjit BFA BPR L Devakumar JNB Bisnupur MBA Nilakantana Jasoina Saruyaki Taramada Bisnupur District Oina School Kuntra Mangagi Mahiro Chong Pumatoina Saru Yaki Category Anida to Hentana Kiloina Makomatang Tar Krabasingda DC Bisnupur Puja Elangbamna Gas Price Amadi Certificate Pidna Mahiro Sumpunin Tawatki Mahiroi Singna Honage Kana Punsigi Pandamamada Mang the Tamduna Honabada, Mama Mapa Sing Nabu Ningtina, Sogot Pirabadi Mai Pak Pasoidana Ngangani Haina, National Defense Academy Training Loiduna Indian Air Force da, Flying Officer Oina Handak July Tara Marida, Commission Torakraba Kaksing Makale Kaidagi, Mayang Lambam Laki, Apok Pakiran Namasung, Kiran Balana Pondorakli. Ngasi Kaksing Mayale Kaidalaiba, Yankom Rajendro, Manipulenga ki Planning Departmental Liaison Officer Erambadagi, Potharaba, NDA gi Training Loiduna, Handak July passing out Peret Pangthokiba, Aduda, Yaukiba Kaksing Makale Kaidagi, Mayang Lambam Laki Amasung Kaksing Pazile Kaidagi, Mayang Lambam Dennis Anibo, Harau Taramna Ok Pamada, Lakina Matakiwa Pamasi Pondokibani, Lakina Makatarad Hai Kaksing Lamdamasta Lamzing Lamtak Pinaba Migi Masing Watan Lay, Mak Nangasi NDA Pass Toduna, Indian Air Force the Flying Officer in a Commission Torak Pasi, Mak na Pamzarak Paduda Mahaki Mama Mapa, Kairo Lekagi Miamna Soba Taunama Pibirak Padagini, Mahana Class 6 Tamlak Pada Rastriya Indian Military
College RIMC Mahai Tamduna Army official oining laki Kaksing Ningthau Lekai Dalaiba English ki oja M Ingona Hairakpadagi Kaksing Maya Lekai Dalaiba Yangkhom Rajendro Manipulenga ki planning departmental liaison official oiramba sida tathok tachin tongna ba hairakpada oja sikatana duna RIMC da Mahai Tamba phangjabadagi ngasi thagasi yoba ngamlakibani Punsida honage khana thaba ama mai paknaba honabada ayat apana soyenga amukaba amukumba haibasi soidana thengnagani adumapo pandamadu phangge khana ningana balaitana hotpo honarabadi pandamadu phangba soidana ngamgani Surasan Higher Secondary School Impal ge handak Zahil Isingani Kunmanga gi session da Class 11 tamnaba entrance tobada selection phanglaba angang sing nong mamatam handoki bada admission tawhandana hangliba sit school asigi principal na oja kharaga manaduna logtuna ba manba mawongda nataba pambai sinaduna sanda lambi onthokpa si laibak thibani haina Minorities Students Association gi Secretary General Thorokpa General amana phongdarakli General asna makha taribadi school asida Minorities Students Association MSA Manipurna akan mameng sanglagani sahi om pharakadora bairang asan solaba chana bachinjak laislaktraba sufam nompang kangda lairiba matamasida private school da tambang amdabagi awaba mayok nariba Chatra sing amadi guardian sing da awaba kaya piba haibasi MSA Manipurna akan mumongda yaningda phongdok pagloena pendaba su phongdorakli asigumba lairaba chatra sing hak maliba madi miyang gi subliba oja sing asigi mathakta paliba lengas na amadi authority na akan mameng sangbiyo haina Minorities Students Association MSA Manipurna appeal tawrakli Ining thau Maliapam Palcha Kumsing Lisingom Zamri Kulumdoigi Past Observation Day gi tharong ngasi Manipur Press Club ki Lokta Hall da pangthokre Langlaipa Calendar Board na sinduna pangthokiba tharamadda Information and Public Relations DIPR Manipur Director Ngangom Uttam Kanglaipa Calendar Board ki President Acharya Ahambijit Shairom Lining Thosana Mai Temple Board ki Senior Member Mangangcha Kaisam Ibomcha Kanglaipa Calendar Board ki Advisor Akham Langol Lining Tau Sanamahi Temple Board ki Member Secretary Mastam Sibadata Luwang Manipur University Students Welfare Dean Professor C.S. Ibohalamadi Padma Medicare ki Managing Director Dr. Asangbam Vivekananda Athawe Mitunglan Singwen Sarugyaki Tharamaduga Mailena Kanglaipa Calendar Board ki Secretary Shoraisham Sanjit na phongdorakpada Ining Tau Maliapam Palcha na lamdamasi ki miyang gidamak tawbiramba amadi katok pirambatan na lamdamasi bu wata padanaba lawramba thodang kaya dubo macha machu oiriba ikhoina mahakpu ningsingba oina ngasi Taramasi pangthokpani loyena tongan phamsingi sanabida lairiba komsing kaya dugi manungda aikoi gi phurup amadi lamdamasi gi joina iningthau Maliapam Palchana puthokpiramduna ngasidi aikoina sinariba komsing asi Jahi Lisingom Zamri Kunmari Surakle Amadi Lamdamasa Sinariba Kumsing asi Atopa Mapam Singya Kanghai Singna Sinariba Kumsing adudagi hena Kumang Soksina Kumsing ama oiri haina supongdoki Saliba Thajun ki tang tara Nipan dai kulumdai phauba China ki Yunnan province ke tongan mafam kya pangthokiba Indian Artist Delegation ki program da Vishwa Bharati University Santiniketan ki Department of Sangit Bhavan da lecturer grade ki percussionist oiriba Manipur ki Moirangthem Kendra Singhana pung solong ki performance pikre masida natana Manipuri na Sankritan maramda awang batha ke interview interaction demonstration kaya su piduna Manipuri na Sankritan sebu UNESCO na Intangible Cultural Heritage da recognize tokibagi matangda sugaina tagtuna masak khangalamki numit taruk ni chathakiba thoramadu sarwa moina pangthokpa Asia gi Performing Arts and Culture gi group discussion dasu Moirangthem Kendra na sarugyaki Moirangthem Kendra singa kaksing wairi thongam lorungbam parengda leiba Moirangthem mitong amadi Moirangthem kaina gi machanupa tombani mahak sanginata Ustad Bismillah Khan Yuba Puraskar 2022 gi awardee ni India ki Prime Minister Narendra Modi Mahuta Rahul Gandhi na oiramba tarabadi Manipur ki lana se ngalingai matamda loislamba yai amadi popular government ama semba gi MLA masing suna lairiba BJP na lengak semdun sathariba irang asi loisinaba khanabagi mahut Congress Party da maral kya siduna ing sogli sangani kuntareta pangthokadaba election gi wakhal
थाददुना लैबा हाइबसी लाइबक थिबनी तसेंगना बीजेपी ना थौना लेरबदी असेंबली डिजॉल्व तौदुना नौना इलेक्शन पांथोक्तुना नौबा मिहुत खनसी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्रना फोंदोखरे ngasi बीटी रोते लैबा कांग्रेस भवन ना पांथोखिबा पावगी फामदा वाफामसे फोंदोलदुना एमएलए के मेघचंद्रना हाई मणिपुर चथारी बिरांग असमरा मोइदुना मियाम हौजे अंगप फंगना अवाबा मायोकनरी अमरोमदा बीजेपी लेंगाक लाकपदगी लमदमसगी फ्रीडम ऑफ स्पीच लेरक्ट्रे नहा कया थबक फंगदबगी चांग हेंगलकली मसिग लोयना लमदमसदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चांग थोकली सोक्सलकली फिबम सिंगासी यंगसिंदुना चथरकली इरांग असी लोइसिनबा खनबगी महुत्ता बीजेपी ना इंग सोक लिसंगनी कुंतरेता पांथोकदबा इलेक्शन की वकल थाददुना लैबा हाइबसी अंगकपो पोई तसेंगना बीजेपी ना मथौना लेरबदी प्रेसिडेंट रूल नदुना लैरिबासी असेंबली डिजॉल्व तौदुना नौना इलेक्शन पांथोक्से हाइबा वाफम थमलखी अमरोमदा नेशनल इमरजेंसी मतंगदा पल्लदुना महाकना मखाताना हाई इंग कुमजा लिसिंग चांपा हुमद्रा मंगागी मतमदा बीजेपी अमदी आरएसएस ना लेबा इरांग थोकनबा चथरिबा तोंगान तोंगानबा मखलगी लालोंगसिंग अदु लाक्सिनबा इंदिरा गांधी ना सही अदुगी जून 15 दा नेशनल इमरजेंसी लाउथोक्तुना नुमित अदुगी नोंगानबा चटनबा हौखिबनी नेशनल इमरजेंसी थंबा हाइबसी लोन याबा कॉन्स्टिट्यूशन दा अयाबा पीबा अमनी नुमित असिबो ब्लैक डे हाइना लाउथोकपासी अंगकपो पोई लोइना मणिपुर थोलिबा लानासी बीजेपी की डबल इंजिन थोनबनी अमदी लमदमसा लेरिबा इलीगल चेक पॉइंट कया लेरकलिबासी कनागी हक्तक्तगी लेरखिबनो अमदी लमदमसी चाखोत थौरांगी ओइबा सेंटर दगी थादरखिबा पैकेज मयाम कदाइदा चटख्रे हाइनसु लेंगाक पाइरंबा बीजेपी की मथक्ता हंगलकली मणिपुर मियामना पामलिबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लैहनबगी एमएलए सिंगना लौबा याबा थौदांग अदुमा कन होनरी सेंटरना सुलमदमस्ता पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमनबा स्टेसिदा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अमा लैहनबा होनरी हाइना बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिक स्पोक्स पर्सन एमएलए केएस इबोमसाना फोंदोखरे ngasi ayu kaisampa ki nitai pasu theta leiba बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिक ऑफिस थंबाल संगलन दा स्टेट यूनिक प्रेसिडेंट ए सदा देवी गा उनरुरबा मतुंग पाउमिसना हंगबा वाहंगी पाखोम पिरदुना हाई बीजेपी की एमएलए मसल मरकता पुनबा पुंदबगी मतंगदा कनागुंबा सिंगना ngangnariba adu leitre ममांग थागी कुंथ्रादा एमएलए बिस्वजित की क्वार्टर दा एमएलए सिंग पुंदुना अनौबा लेंगा अमगिदमा खनखिबा दुगी मतुंगिना स्टेट प्रेसिडेंट दा तक्षिंखिबा दुगी मतुंगिना स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली दा बीजेपी नेशनल लीडर सिंग उनरुरो मतुंग असी प्रेसिडेंट उनरुरो दुगी मतंगदा खननबा कौरकपदगी वारी छानबनी स्टेटसा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबदा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अमा लेबा मथौ ताबना सेंटरना पाइखप याबा थबक सिंग पाइखली कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अमा लेहनबा लमदमसिगी सीएसओ सिंगा सेंटर गा वारी छानबगी थबक सिंग चथरिबा ससो लमदमसिगी मियामना मतेंग पांगबियु एमएलए सिंग योइना दिलेंगा अमा लेहनबा लीडर सिंग दा तक्सन बियाबा कया चथरी अदुबो सेंट्रल लीडर सिंग स्टेटसिगी ओइबा फिबम मसिगी मतुंगिना अथुबदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमनबा होनरकलगनी फोंदोखी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट उनाबादु सिंजमई केंद्र के एमएलए युमनाम खेमचानसु सरुक याखी इंग कुमजाले सिंह निकुलमदगी मे अहुमदगी हौरकी बिरांग असना मरम ओरगा ग्वालताबी खुंजा सिंह खुल थादोक्तुन सेलक्रा मतुंग कुकी सिंहना खुलसिबो ग्वालताबी कुकी विलेज हाइना ओंथोकलंबदगी आरटीआई की खुथांगदा ग्वालताबी कुकी विलेज हाइबा खुल लेब्रा हाइना हंगरुबदा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट दा ग्वालताबी कुकी विलेज हाइबा अमा रेकॉर्ड लेते हाइना मयक सेंगना फोंदोरखरे मरम असना अथुबा मतमदा लैंड रिसोर्सेस डिपार्टमेंट ग्वालताबी खुनबो ग्वालताबी कुकी विलेज हाइना सिना खिबा सिंह गी मथक्ता लोगी मतुंगिना लोखतफम थोकपसिंग लोखतपियो हाइना अइबा सेरोलम इदुना तक्सिलगनी हाइना आरपीआई अथावालेगी स्टेट यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट सापांग कंगलेपाल मैतैना फोंदोरकली ngasi मणिपुर प्रेस क्लब की कौब्रु हॉल दा पांथोकपा पाउमिसिंग उनबा मदवा फामसे फोंदोलदुना कंगलेपाना मखाताना हाइकिबदा हौजिक थोलिबा इरांग असigi इरांग हौगलकपा मेथादा ग्वालताबी खुल मै थाबा याउना सनासाबी यांग पोपी थमना पोपी अमदी साबुंको खुनौदा लंदारकपदगी मियामना ngasi फावबा खुलसिंग असि कन्नबा होनदुना लाखिबदी असिगुंबा तांफामसदा ग्वालताबी खुलगी ममिंगदा ग्वालताबी कुकी विलेज हाइना होंजिलकपना मरम ओइरगा तंगाई फदना लीगली कलौनबा आरटीआई थादुना चुंबा खांदोकनबा होनरकपनी अमदी सही असigi मे 15 मरि लेनबा सिंगदा ग्वालताबी खुलसी कुकी विलेज नि हाइना थाजदुना मुन्नब होनरकपासी आरटीआई थारा मतुंग ngarang asi ट्राइबल अफेयर्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ना ग्वालताबी कुकी खुल कौब लेते हाइना मयक सेंगना फोंदोरखिबनी ग्वालताबी कुकी खुलसी कांगलुप फुरुक खाइदना ग्वालताबी खुलसी कांगलुप फुरुक खाइदना नुसीचाना लेमिनरप खुलमनी अदुबो सही अनि हेलकलबा इरांग असि हरकपा मतमदगी ग्वालताबी खुलसी कुकी सिंगना तुमना मै थादोक्तुना
तालकपनी मतंगी मतुंगना लेबांगसा तंगदु लेताबा हंजलकलबा मतुंगदा ग्वालताबी खुलामुक महौसागुम खुंदारखिबनी मरम अदुना ग्वालताबी खुलगा खुल्लोनरिबा खुंजासिंगना ग्वालताबी खुलगा मरी थमनबा नतना ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट अमसक खंगदबा ग्वालताबी कुकी विलेज असिगा मखल अमतगी एग्रीमेंट नत्रगा कम्युनिकेशन अमता थंबीदनबा कंगलेपालना अपील तौरकली तरा तरेलक सुबा मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड 2025 की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मियामना थोइदो हेंदोना सखंगलबा डॉक्टर अरामबम लोकेंद्रना खुसिनारगनी तोंगान तोंगानबा मखल की कैटेगरी कया खाइदोक्तुना पांथोकिबा अवार्ड खनबदुदा मणिपुरी फीचर फिल्म तरा मरी थाजिलखी मसिगी मनुंगदा फिल्म निपान अवार्ड लौबा ngamli अवार्ड लौरिबा फिल्म निपान असिगी मनुंगदा फिल्म मंगा अमदी अनोबा डायरेक्टरना अहानबा ओइना पुथोकपा फिल्म ओइरी मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड लौथोकपादुदा तोंगान तोंगानबा कैटेगरीदा अवार्ड फंगदबसिंगी ममिंगदु लौथोकी अवार्ड से आर्ट एंड कल्चर कमिश्नर एम जोइना लौथोकी राइटिंग ऑन मणिपुरी सिनेमा की ओइना बेस्ट फिल्म क्रिटिक असंगबम नेत्रजिना ताकी बेस्ट फीचर फिल्म ना मनोरंजन लोंगजम डायरेक्शन पीबा लांगोई फिल्म ना फंगलगनी हाइरदुना कैटेगरी सिंग अवार्ड फंगदबसिंगी मिंग एम जोइना लौथोकी IDP सिंह डिमांड नुमी मंगानी फावबग मनुंग लेंगाना थबक ओइना पाइखलक्त्रबदी अकनब खोंजंग चंगसलगनी हाइना चुराचांदपुर मैते यूनाइटेड कमिटी ना फोंदरकली हिराम असिगा मैलेना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोपा पावगी मफमदा चुराचांदपुर गी लुप मंगा मैते सोसाइटी चुराचांदपुर MSC मैते यूथ ऑर्गेनाइजेशन MIO चुराचांदपुर मैते इथनिक क्लास victim committee CME CBC इमालय मरे अमदी नुपी समाज के अपुनबा लुप अमा ओइरिबा चुराचांदपुर मैते यूनाइटेड कमिटी को कन्वेनर नब निंगथौजमना हाई हौकिबा सही लिसिंग अनि कुलुमदगी मे अहुमदगी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना अतमनना मैते सिंगी मथक्ता चथरकपा लाइबक थिबा लान मरम ओइरगा लांजेनरकपा चुराचांदपुर के मैते सिंग तुमफम जाफंग खंगदना रिलीफ कैंप ते लेरकपा सही अनि हेलकले रिलीफ कैंप सिंग लेरिबा IDP सिंग थेंगनरिबा अवाबा सिंग खरमखै कोनबा तोंगान तोंगानबा डिमांड सिंग यावबा मेमोरेंडम अमा मार्च 13 दा गवर्नर अमदी चीफ सेक्रेटरी दा पिसिंग अमदी हक्थेंगना उनदुना थेंगनरिबा अवाबा सिंग फोंदोलमखी मतमदुदा IDP सिंग दम थमलंबा डिमांड सिंग थबक तो ओंथोकलगनी हाइना थाजबा थमलखी मसिगी मतुंग करिगुम थबा अमता पाइखलक्तबदगी अमुक अप्रैल की तांग पॉइंट तरुक यावबा मेमोरेंडम अमा गवर्नर चीफ सेक्रेटरी विष्णुपुर की DC अमदी मरिलेनाबा MLA दा पिसिंगकी मेमोरेंडम अदुदा यावरिबा डिमांड सिंग मरुओइना IDP महिरोइ सिंगी एजुकेशनल पैकेज पीबा रिलीफ कैंप की मैनेजमेंट IDP ना तोहनबा चुराचांदपुर दगी रिलीफ कैंप सिंगदा लेरिबा IDP ना मथौ ताबा डॉक्यूमेंट सिंग लोबदा थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंग असि कोहनबा थबक पाइखतपा IDP सिंग मसा मसा के लेफम सिंग दा हंजलनबा मदी मसिगी दम मतिक चाबा थौरांग लोयना सिक्योरिटी पीबीबा डेडिकेटेड लाइवलीहुड प्रोग्राम की मखादा IDP सिंग असिगी हिंगनबगी लंबी अमा ओइनबा लेंगा की थबक पीबे खुदोंग चाबा सिंग फंगनबा मदी युमदा चंगबा याद्रिबा फावबा मतम खरगे ओइना रिलीफ कैंप ते लेरिबा सिंग असिगी लेफम अमा फगवाक चाउ इखाइदा सेंबीबा हाइरिबा सिंग असि हौजिक फावबा थबक अमता पाइखत पिरक्तबना मरम ओइरगा अमुक हाइरिबा मेमोरेंडम अदु रिमाइंडर ओइना ngasi पिसिलंबगा लोयना नुमित मंगानी फावबगी मनुंगदा थबक ओंथोक पिरक्तबा तारगदी IDP सिंगना कनबा खोंजंग चंगसिनबा थौरांग तौरे हाइरिबा खोंजंग असलमदम असिगी IDP सिंग अमदी मियामना सगत पियु फोंदोकी ओइबा तारगदी तरुकनी सुबदगी मणिपुरदा लेरिबा अखोई चुचानपुरगी मी सिंगे रिलीफ कैंप निफुगा तरुकता लई रिलीफ कैंप निफुगी तरुकी IDP सिंगना यामना अकनबा यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मोंगदा एजिटेशन अमा पांथोक जगनी हाइना अखोई लेबाक मियाम अमदी हुजिक पाइबिरबा गवर्नमेंट सिदा अखोइना थमजरी अमदी लौ पानबा मतमस्ता मतिक चाना सिक्योरिटी थंबीदुना लौ पानबा यानबा सिनबियु हाइना पुखाव नाहारोब नोंगचुम अमदी चनुंगी लौमी सिंगना लेंगा की मियंग संगसलकली ngasi कोकोबी फार्मर्स विंग टीम अमना लौ उबा याद्रबा मफम सिंगदा चतुना लौमी सिंगा थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंग कयागी मतंगदा हक्थेंगना उनबा चतपदा लौमी सिंगना फोंदोरखिबनी इम्फाल ईस्ट के मनुंग चनबा पुखाव नाहारोब की तेराखोंग लोकोल नोंगसुमगी ग्वांताबी लोकोल चनुंगी लेंगांग ताबी लोकल सिंगदा चतुना यंगसिंखी स्टेट फोर्स ARB अमदी सेंट्रल फोर्स की पर्सनल सिंगना ngak सेलगा लौ पानबा लौमी सिंगना होनरंबा कया खोंचा अदुदा थेंगनरखी मफम सिंग अदुगी लौमी सिंगना फोंदोरकपदा स्टेट फोर्स अमदी सेंट्रल फोर्स सिंग थमलबसु खरा चंगसिनबा चिंगा ताइनबा मफम सिंगदा लेबा
ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ 30ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯧ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯜꯍꯧꯒꯗꯕꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯃꯥꯖ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯃꯅꯤ ꯂꯩꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯃꯥꯖ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯜꯂꯁꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯗꯅ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞ ꯑꯪꯀꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯉꯥꯟꯕꯤ ꯂꯩꯃ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯝꯃꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯂꯩꯃ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯤꯁꯥꯕꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯒ꯭ꯋꯥꯏꯖꯝ ꯏꯕꯦꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯃ ꯌꯨꯁꯤꯑꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯋꯥꯏ.ꯀꯦ. ꯗꯤꯔꯦꯟ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕ ꯌꯨꯠ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ Manipur State Legal Services Authority Masal Sagi Miyang Makhada ngasi Imphal East ki Lamlai Assembly Constituency manung chana leiriba Chabungkhok Chabom Lairembi Sanglenda District Legal Service Authority DLSA Legal Aid Clinic Nungbrang Nongmapanba Mipham Lop Chabungkhok ka punna khusamaduna nongmagi oiba legal awareness program ama pangthokre Nongmapanba Mipham ga maile na ngasi pangthokiba tharamaduna Chabungkhok Village Development Committee ki President Tensubam Paka Nongmapanba Mipham Lu ki Lusing Puren Laitonjam Rajkumar Youth and Student Welfare Club ki President Chongthang Amujao Chabungkhok Merapai bi President Yendrambang Kunjarani Manipur Commission for Protection of Child Rights ki Legal Counsel Advocate Thiam Raj Kishore Legal Aid Clinic Nongbrangi Coordinator Konthaujam Tenden Bamaitena Mithungnansing oina saruk yakhi Imphal West District Manung Chanba Phagwakchau da laiba Phagwakchau High School da School gi School Management and Development Committee SMDC na Manipur Lenga ki Education S Department ki Director bu thagatpa phongdarakli SMDC Phagwakchau High School convener Abdul Gafar na ngasi thadarakpa charol amana hai School asa thenari ba waba singbu ubiduna Education S ki Director na School asa oja hum thabirakpa si yamna thaganingai ni masa oja watpadagi leijaba oja singna mahiroi singda mahiroi takpi tambibada awaba kaya thenaramba adu khakta natana mahiroi sing ningthina lairik tamba phangalagani hairi Kumbi Assembly Constituency ke MLA Sanasam Premchandra na ACS ki manung dalai riba Manipur River Mapanda Chatpa Lambi gi saruk singda landslide tawkhibadagi turela sigi ising imai wangkhalakpa matamda longnamba lambi kairakpa yaba Khudongthiba mafamsing yauna semjin sajinbagi paikhalakliba thabak-sing MLA na ngasi haktengna koina chatuna yengsingkhre MLA Premchandra na achangba sempam pudokna gram panchayat sigi manung chanba Khulakpat ki Manipur River Mapan Chatpa Lambi Saruk Kharada landslide tawkiba mafamsing semjin sajinba Borayangbi Gram Panchayat ki Administrative Committee Chairman TS Romesh yauna yengsingkhi yengsing khongchaduda MLA Premchandra na Kumbi asigi tongan tongan mafamsing Chairel Lengang Tambi Khulakpat Wangu Chandang khongna chingba singi yamna hena khudongthiba tholakpa mafamsing MLA da lamdamadugi miyamna ising ichau khudongthiba kayadagi mangjongna kanana ba thabak-sing paikhatpinaba thamkhiba loina MLA na su khudongthiba yaba mafamsing thinthaba tawduna semjilagani haina miyamna thamki Kumbi Esidagi Tamarirak MLA Karaktuna Manipur Assembly the Deputy Speaker Orambatantana Manipur Lengata Cabinet Minister Anirak Oramlaba Miyamna Kumbi Mangi Hairaga Hena Khangnaraba Ex Minister Ningthaujam Mangina Mahaka Kuina Politics da
chaminaraklaba kumbi asida hokiba lisingani kunithoida election thengnamina kiba social worker chanjoy ahan themga punna chaminaduna kumbi asibu chakhotna ba madi manipur gi hojewariba wathok irang asibu loisina ba honabada joba thodang lorok pangangudaba matik chaba mihut khalasi haiba pandamda hokiba jun kulumdoida mahaki kumbi tera khongda leiba mayumda pangthokiba chanjoy ahan thembu thojal pibiba puning thagapiba numituda tongan tong phom kya dagi lakhiba ima ibel iche ichal kayana puduna lakhiba tengbang polam singa do numituda ex minister masana laukthokhiba matungina ngasi sanjoy han temna luchingduna mahaki tingbaloyana kumbi asigi manungda leiriba mayum makai maina tumna thadok pikraba idp singna changjapam lodon leiriba relief camp sing amadi acs manungda leiba arambai tengolgi sa inau singda yenthokre Torbung Gram Panchayat ki manung dalaiba Longmi Singda Labha Club amadi District Agriculture Office Bisnupuna ngarang dagi hauna numini chukna lenga na piba mamalda urea har phangan khre urea phangan bagi tharamasta agri department Bisnupuri myoy singsu laktuna sarukya ki loyana har phangna bagi dama khunja sing amadi Labha phagokcha ikhaina thagapa phondorakli Uttarakhand gi Rudraprayag district ki Alok Nanda River Valley da tempo traveler ama accident thokduna maduda tonglakpa myoi ani sire tare na sokle duga tarana thiba khangri thawdo dunga se ayuk thokhibani yamna luba lok amada gari adu tasinbani hairi disaster response force SDRF ki team na rescue operation chathabada myoi ani haksang phangki amana thawdo thopam dagi duga amana Rudraprayag manak ki turel dagi phangkhibani Shubhanshu Shukla amasung atopa astronaut ahum puba Dragon spacecraft ngasi International Space Station da thungkre Space Station na nungthil pung mari minute ma chapa matamda North Atlantic Ocean mapada lanthok lingai Dragon spacecraft ki soft capture na thungkibani spacecraft aduna Space Station tamna sangsin badu NASA na live video link tawdun utkhi astronaut sing adudi former NASA astronaut Peggy Wilson ISRO gi astronaut Shubhanshu Shukla Poland gi ESA astronaut Star Wars Yuzanki Wisenki amasung Hungary gi Tibor Kapuni SpaceX Dragon spacecraft na company gi Falcon 9 rocket na makhoibu puduna Florida da leiba NASA gi Kennedy Space Center gi launch complex 39A da gi launch tawkhibani Sanabagi Pauda Sheikh Babu Macha Memorial Trust na sponsor tawba amadi All Manipur Football Association sinuna punna team 19 saruk yaduna group ani thona khaidotuna langjing asoba top ground chathariba ani suba Premier League 2025-26 ki ngasi sanakiba hanba match da Wafa Wangoi amadi SSU Singjamai ani sanakiba match aduda team ani mangna piba matangi manungda panjal amamam chanaduna draw oiki amadi ani suba match oina M Khabam Lamkhai amadi KIYC Khetri Awang Lekai ani sanakiba match adudana M Khabam Lamkhai na KIYC Khetri Awang Lekai bu panjal ani amada thoikre loyena league asigi hayengi match oina ayuki pung 13 minute nipamanga taw matamda RAU Lamlong Thongkhong amadi AFC Angthana hanba match sanara matung ani suba match oina nungthil pung ani taw matamda Nisha Thangmaiba amadi ASUFII Mau ani lamba tawnaragani hairi Uchathol Pioneer Club jiri bana sinna Uchathol Pioneer Club ki chana bungda team 13 saruk yaduna ngarang dagi chana ba hokiba first 6 SI football tournament 2025 ki ngasi chana kiba preliminary group league round gi ahanba match da UPC B na MSUC bu goal marich no ani shuba match na CRYD na YLC bu goal ani chino da suba match na LEC amadi Young Star FC goal ani ni chana duna draw oiki hayengi ahanba match nungtil ani makhai taba matamda Sonapur GPSA ga Oriental Club B ani suba match na pung 3 minute kun taba matamda Sunrise Club ka Tata United suba match na nungthil pung 3 minute 15 taba matamda JMYC ga Gaming Star ga sanagani Haujarabda maroy pam kana pijari International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ni thoram pangthokna kre Rahul Gandhi na Prime Minister Oram Labadi Hojik Tholiba Lana Singh Alingai Matamda Loisilamba Yai Haina MPCC President na Phongdokre
IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯠꯇꯔꯈꯟꯗ ꯇꯦꯝꯄꯣ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯁꯤꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫